bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi ngesizulu. Kulukuduka latha sengikhona sengiphathi kuyona channel yakhe hamba phambili nkezo mina ngumfeza nguthuthungu wakho malo bathi ilasbona magumede mhlambe emangabe usemusha like kanzo phinde ngicela nje ukuthi uyasubscribe ungakhohle ucomment nokulike kanjalo futhi enokushare kukhona okukhulu kunakho konke bafethu ngenele lapha namazwi enduduzo avela banganini lapha kanjalo futhi nasehlobeni ezensizwe lapha neshawushuna maskandi uMtuyenziwa lapha nomfoka Khanyile kuze nje ngemuva nje kokusabalisa indaba zokuthi ubaba wakhe usedlulile emhlabeni ke siyazi ukuthi akusikhathi singakanani impela ebesithola izindaba zokuthi umama kaMthandeni umfoka amanqali igcwamelisha akasekhe emhlabeni kasazi ukuthi elesihlava mhlawumbe sisho ukuthini emculo kamaskandi lapha kodwa nje abalandeli kanjalo futhi enabathandi bomculo kamaskandi kanjalo futhi enoza kwabo kaMtuyenziwa lapha sebaqalile ukudlulisa amazwi enduduzo lapha khona amazwi abhalela lapha insizwa ukhuzana umfoka Mpongose lapha ubhala ukuthi izindaba ezibhlungu zokudlula kababa uMtuyenziwa zibhlungu kakhulu azamukelekile uyababa engwazi amagalela akhe ubaba ubeneqiniso wazwahamba ukuthi noma kukhona engakuboni ngaselinye enobhemila sibiza sihlalise phansi angachema xeke lo wrong ngaleso sikhathi udaba kwaluke eluyiwe phambili lapha kunabantu abangazi ukuthi mina ngoba ngukhuzane kusukela kuphempeleni sasizoba iqembu noMtuyenziwa ngenxa yokuthi uMtuyenziwa kunabantu wayesebenzisana nabo ngaleso sikhathi kuyaphinda shala abacula abaningi isiginxa ukubala kubona onjoko kanjalo futhi noCefuzile uyena lo baba owathi ngeke usenzo abe iqembu nokhuzana ngoba kuneqembu senza kulona kamaskandi ngaleso sikhathi silaba akasebenza nabo bazomzonda bethu ukhuzane umshayela isiginxa kuphela bese eqhubeka nalabo kuvela sebenza nabo ngesikhathi abashayela isiginxa wena khuzane yiba wedwa usenza uzokushayela isiginxa kuphela wasethi ke lalo phumule ngane wonke umndeni waKhanyile sengathi ungadiduzeka kulesi simo esingaka lala phumule sogodi lapha nakathi futhi enabanye bathe ukuphawula ngalolu daba lolu baphawulile umbalabo umfoka khuzala lapha nensizwe lapha okwaziwayo ukuthi yona ekungathi mhlambe insizwa engcokana lapha noMtuyenziwa nayiphawulile yathi uMtuyenziwa phephisa mvethalelo ngokuthula ubaba akunehlele asekufisele umuntu uNkulunkulu anipholisa amanxeba izona ndaba esizitholile impela izolo indaba ezibhlungu lapha nezokudlula kukayise okanye ubaba kaMtuyenziwa umnandi ebhemile uthutha senkonzo majikele shobeni nathi lapha nasi ready nkezo sidlulisa impela amazwi enduduzo sithi dudu emndenini kaMtuyenziwa waphola amanxeba lapha sithi dudu rest in peace umfoka Khanyile lapha bafethu izona ezihamba phambili ungakhohle ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare kukhona okukhulu kunakho konke niziphathe kahle nibe nosuku lomnandi ngithanda kakhulu.